yade unim kwan yade no nipa fasunya kwan be na nipa fasunya Intia no me se wasi yen hye no smax na fisa styles ye na mbom kwa betu unim se bi wo bi ho a unsha e bia npa ko ne wo no ho na se bia mo kasa kra no e betumi ama e bia so me but oye na eti school no ba ye ma obi ti ano a ohwe ma ye school ni ye de me ye headmistress me ana me pam me nia me enkwala de me ni wo mu pa wo mu ba fi se ye chance no me koto sa nia ma ni nyina na nopa no na mama teacher ni ba ko de agina gate na no na ohwe sa obia na wonni bi nso a wonko class enti kwala ni nyina wo ma ya used to aha ebia wo mu pie ba aha de obia ne wo se ye de atali gate na no me ma no ebia wo mu na de ache won back ba ye ha de obi ni wa enti na me ama ye we se sa e wo ye class ya and de me de enu de bia me ti hanti me hu ye ebia obi nse no smart so nyema na pamo obi nse no smart aba ba wanti a me ka won say obi wo ho a oda anu a ohwe saa niama ne nyina so ono na me si wa pie no ba me de ebia anopa no matena ha saa check ne nyina ya ye awi aba ya pon wo ba won say ye da na nkasa no nye da we bia enti awi aba ho enti ya pon aba ha enti ni aka ne de teacher for nyina so ya ye saa arrangement ye ne obi akasa wo ho akola bia on hye bi no wo teacher ne ye ne ubedi enti se pa se bibi saa de a ebia ma bete wo mo eye closing time na no wo mu pie no ba ya de nkola nyina ye used to wo saa de we ho abofo no me fa na ba na nko ya se na abofo no wo nsem e wo me nsem wo mo nhye okay enye sa ye si ye nhye mpacho eye pa me pacho fa bag wo be hu se me papers a me di etro feeding fee no me nose mask ne dem ba me ba ha no se me be di ena wudi ho adase okay eyampa emo yembo ye ho ban ende we are sure sawo mati ye dama